Amita Senit Herman, Hospital Stampertay. Eu comecei a trabalhar no hospital no dia 5 de fevereiro no ano 2018. Para 7 luna largo, tomei tempo para ser conhecido com a VAC, com a afdeling e organização. Depois, na setembro de ano, eu comecei a opleiding de deskundige infectiepreventie. E ano mais depois, na fevereiro 2020, eu obtive meu diploma. O qual me dá muito interessante de nos VAC com a segurança do paciente na primeiro lugar, mas nós mesmos trabalhamos diretamente com o paciente. Nós estamos muito dependentes de nossos colegas que volgem a procedura, beleid e protocolo que nós escrevemos e nós temos que controlar também quando nós volgemos isso aqui. Então, o qual a mim gosta mais de meu trabalho é como eu trabalho com disciplina, toda disciplina eigenlijk no hospital. Het requerido strategisch denken, constant moet ik pensar in approach, como também trazer informação dilante, trazer notícia dilante. Dus het seguro requer profissionalismo e também paciência. Nee, maar je bent medewerker vandaag geworden omdat je door heel veel collega's echt gewaardeerd wordt voor wat je doet voor onze patiënten eigenlijk. Ik ken je toen ik binnenkwam als het COVID-meisje. Die enorm elke dag bezig was met allerlei statistieken en natuurlijk weer opnieuw beleid bepalen waarvan we heel vaak niet wisten dat het morgen ging komen en dat er heel veel veranderingen werden opgelegd ook vanuit de overheid. Ja. Je hebt een heel goed team opgezet en heel nauw samengewerkt met onze verpleegkundige artsen zoals Bert. En die was voor ons echt een enorme steun en houvast eigenlijk in die tijd. Dus ik ben heel erg blij dat je nu medewerker van de maand bent geworden. Ik denk dat het een enorme waardering is op je carrière tot dusver. Hou dit vol en wees er voor ons, van de partij waarheen. Wees er voor ons voor altijd. A razão para que eu nominar Shenit para a luna de dezembro, tá passou e tá super dedicado ao seu trabalho. A qualidade de trabalho que está entregada sumamente alto, isso é algo que toda gente sabe. Estava muito bonita para com Shenit a crescer de laster uit necessity, bisa. E agora aqui que está jonge leidinggevende, com team que também está crescendo. Está super orgulhoso de DJ e também de team que ela cria rond DJ. Estava muito leuk. Estava muito surprise. Me estava muito contento e honrado também, eigenlijk. Realmente honrado. Passou, tu gente assim na trabalho com muito amor e dedicação. E título assim na segura está muito netjes. Dus eta mostra também a steun e a confiança que a organização tem em mim como pessoa. Dus seguramente muito contento com surprise.